هر şeylek felsefe jiyane ya. Nihayet ji bo giringa roje emma fexatine didin hevserokatiya divana meclisa gel heba nudem yaman. Gelime heja jinin berxwedir jinin ku xwe bi rengê azadiyê xemilandîn em vê roja pîroz vê roja jinên cîhanê heştê adarê li we tevahiyan pîroz dikin li gerîlayên azadiya Kurdistanê pîroz dikin li rêbera pîroz dikin û em dibêjin hûn bi xêr hatin ser sera û ser çeva hatin. Belê di dîroka mirovahiyê de hinek roj ji bo sembola gelekê dibe numûne. Yek ji ji wan rojan dema ku em temaşe dikin roja heştê adarê ye. Di dîroka heştê adarê de dema ku em temaşe dikin bi rastî dîrokek bi xemgîn jî heye. Di roja heştê adarê 1857 de jinê ku ji bo bikaribin xwedî li keda xwe derkevin, ji bo bikaribin berhema keda xwe bi dest bêxin, li hemberî hêza kapîtalîst, li hemberî hêza zilamê serdest, li hemberî hêza patronê xwînxwar û kedxwar, li hemberî wan dest bi çalakiyekê kirin. Di wê çalakiyê de bi hezaran jin bi ruhekî fedayî berxwedanik bêhempa meşandin. Ji bo bikaribin keda xwe bi dest bêxin. Lê mixabin her tim em rûyê xwînxwaran em ji bîr dikin û em nizanî ku wê çi bi serê me bîne. Di wê rojê de, di wê roja xwînxwar de hemû jinê ku di wê de dest bi çalakiyekê kirin bi zindî hatin şewitandin. Gelek bûye li ser vê re derbas bûn di mafê mirovan de ji bo vê rojê berxwedaniyekê bêhempa ji bo jinên gelê cîhanê hate meşandin. Lê her tim bi hin hêcetên cudatir, her tim bi hin şiklek cudatir ev roja jinên cîhanê li pêş xistin û xwestin qebet bikin.
لی ببار خدانی جن به هزا جن یکو کلی کلی جبو مافی خواه جیان دکن در جوه روژه برنادم و حتی روژا ما ایرو اف روش وکه روژا برخودانه وکه روژا سرهلدانه وکه روژا خودی لکده خود در کتنه هاتیه ایلان کرن و حتی نها خودی در کتنه که وسا لی دردکه و وک جنین جیهانه لی یکو هری زیده واتل و روژه بار کر یکو هری زیده واتل و روژه یک جوان ریبر گل کرد برس عبدالله اویجلان ریبر اپو بو دوی روژه ده گرنگی جن هم پیشتر دادیا کرن و خودی در کتن جن هری زیده جالی ریبر اپو بچه بو جبو وی که هر تم هر کلی برخودان جبو وی که دام بشاندن و رول و مسیونا کو جنه که وی چاوا بکاره به جیان بکه جنه که آزاد چاوا جیان دکه لپیشبری به هر تم وی دیار کر و ریا ما رونی کر ام لوجی گلک سپاسیا ریبر خودکین ام گلک سپاسیا سروک خودکین کو وی روشه پیشکشی مکه وکه ریا که رونی جمره دا دیار کرن وکه جنه کرد خودی مسیونه که ما پرگرین که جبر کو ریبر ما دیرگیردیه ریبر کو اوقا جبو مکد دایه نها دنوا چار دیواران ده تاکوشینا کو هم بکین و ببروناهیه که جبو گله کرد و ببروناهیه که جبو گله کرده بندست جبو ویه که وکه جنه کرد جنه برخودر یه که دخطا فلسفه ریبرا پوده دمشه دوی هم خودی لوی روشه در بکوین جبو وی روشه برخودانیه که بدین مشاندن ام دبینین جنا آزاد چاوا جیان دکه نمونه این وی لروشاوای کردستانه دخطا جنا آزاد دیار بو دیسا نمونه وی دخطا آزادی کرده ده گریلاین یجاستاره ده ده گریلاین تفگر آزادی ده جنا کرد چاوا جیان دکه به فلسفه ریبرا بو چاوا جیان دکه و جنه چاوا دکاره به آزاد بکه مد شخص آسیایان دادید مد شخص آرین میرکانان دادید ام دوباره وی روشه تایبت لجنین مخموره و همو جنین گله کرد پیراز دکین